tal be fia ki motor pompongin i whahoko i whawhamiri whaosi ka mo mai ka la tu hafoka. Pada mo whatonga i pe tau ki whatahangani u tau tō si pe ka ui ko he tutoni me he pasan steiki o ko whakatangata pe tau whakatahanga i he toko ni manoa. Nohi ngai au kai ki tau tōla he pumpogini. Karo te ke whapuponga i atu e whamiri o kotoa. A ki motoro mo mea mai lawa ki tau whawhamiri whakataha whaosi tau mo e tangata eki. Roto me ke o tuka whapamarunga ki he sino e pekia mai ka la tuha whoka. E pehe whoki ki he uitou pe awea. Tuka whapamarunga ni ki he whahu neo ngau kai ki tau iheni i he pompongini. Ka kune si mea mai pe mi soleiki i he YouTube. E pehe whoki ki he Zoom ai ko Steli rotu lelei ko e whahu ia e tangata eki. Whatapuheni i he motoho tau pe ngai tamai mo ngai whae. Lau ke tau iheni e pompongini ke tau whawhamiri whaosi ka mo e tamai koe ni. Ko gingoa ko Prusa Foka ko e whohau e pekia o ko tatake atu e tau pōkalama i he pompongini. Te tau kore pe ki he whahiwa ki nda takuna tō himi ni mau fumaua ko ko tau ia Sihova pea harikoe te tau whawhi whatahai na pension whakai ko tahai e whakamokopuna o maika ki ne kātaki o whawa e tau whawhamiri a ki hatau whalo. Oh
Our dearest, most gracious Father in heaven, we are truly grateful for this wonderful opportunity it is to gather here as family, to celebrate this wonderful life of this father and patriarch of this family. We're truly grateful for his example and for the legacy that he was able to fulfill on this earth. We're truly grateful, Father, for this great man, for the life that he lived, for the charity and love that he had for all of us as a family. We pray at this time, as we are here gathered today, that we may celebrate the relationship that he has been able to gain with every single one of us. We pray for his wonderful wife, Fiavea, who is not widowed, who is been able to be sealed for time and all eternity with her loving husband. And we pray for her for the coming months and years, that she may gain strength day by day. Today, we pray that the service may go smoothly, that the Spirit may guide this service throughout this day. We're again grateful to be here as a family to commemorate his life, and pray that we may always remember him and remember our Son, Jesus Christ, and his atoning sacrifice, who's enabled us to be able to understand the plan of salvation. This we pray, Father, and grateful again for this wonderful opportunity to be here to witness this celebration and life of Mekalatu Hafoka. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Vincent. Family, ka pe fuki he ngai maheni, we kaunga mea. Ko ha whakamari e ngati ki mautore family, ki mau whahauka e mau whapau whaosi ki he sino e pekia, ko mau tamai mai ka lātu hafoka. Te uki lawe pe o whikaaki pa moe tau polokalama i he pompongini, ko e ongo mātua, au tokolahi au pito e nā whānau. Ka koe whānau o kunau nofo, i he ngā whetū keke, kaua i a Tonga Eiki, Usila, kai pēh hoki Amerika. Ka koe toi ngai whānau o nau heni i Australian. Ka ku loto pē tangata iki, pa moe witou, ke whakakato e whānau, ke whahauka hanau manatu melie, o whikaaki pa moe tamai koe ni. Pea i ene pehe, o maloto pe ke wahe haki miniti ka toa e whanau neongo nau nofu mamao o maloto pe ke whahauka hanau ki wahe o whekau aki pa moe muui e tangata koe ni pa moe aonga o e tamai koe ni ka te kinau tolo. Koe uraki whainga maarie te tau tuka ngea ki a Steli Lotrelei o ku i Amerika tō taha koe ni Salt Lake, pia koe whahuia e tangata iki, mai ka hafuka, ke ni whahoko e urake rea ma te tautolu, pia ka helia rea whauke Steli, e hoko mai ai a Paula Funaki Hafoka, koe whuhalahi ia o e tamai koe ni, pia hoko mai ai a Frikisi Hafoka, koe taha pia e whanau, o e tokoa si o maika, pia ka helia Frikisi, te tau hoko ki a Bisope Krep Walu, e whahoko harea, pa heria Bisope Walu,
te tau whanau mea vai kona hafoka. Palo whanau mai pia ni i koni o nau i he ngai whanua muri, o nā whanau mai pia ki he laiwe pumpungi ni ke whahoko hoko o e tau polo kalama. Taimi koni te tau whanau ngoia mea steli rotorei. Koe tu koe tau pōkalama, koe ni kai peke asme tō taha koe ia, ko pau ki tau hoko i pe tau pōkalama, koe hinga koe tau taimi. Yeah, make sure your videos are mute. I don't know. Say something, Ben. What's up, guys? Oh yeah, yeah. Tell Stelly or Aunt Stelly it's her turn. Yeah, make sure your videos are mute. Te tau ki hoko ki Tonga, ki a Paula Hafoka. Ros pia Paula, pia to ki wakaere wa steli na hoko mai o sa Paula.
Ufano mo tore over, I just feel. Shooting again, Ia, rea mai e. Daibin. Pisope, valo. Ke whanongo mai. Pisope valo. Pisope, ke whanongo mai. Ia, whahako mai ko rea katak pisope. Okay, bu whanau mai. O bu whanau mai. Ia. Tane. Hone o ke whanau mai, as maha mo ni ma ke whanau ko siot. Oh, okay. A whaitai pēr ku ki lea. O ko whiawhia whainga maari o ku tuku mai ka teo ke u kauhe polo kalama he ahoni. Tapo pa mo e tau tamai o ku awhio i he langi. Pea mohono sa ione o ku epai e tau tamai ko maika la tuha foka. Tapu ki he kau pisope, pa pe foke he kau lakanga whatala eki ko toa pe. Tapu foke pea mo e whahu tahene ko steli lot lelei. O ku neongo o ku kaike i hena i Australia ka kotui o ku mea mai pe i he tau Zoom. Tapu pea mo e ulu motua. Tapu pea mo e uitou mo whiawea pa mo e whanau, pa mo e whangamakapuna. Pa pehe ki he whamiri hono kotoa, ka mai ngahi whae mo ngahi tamai o tau whakatahata. Ke whai ha manatu merie ki he tamai tō nunga ko mai ka la tu ha whoka. O ko whaka malo ko whainga marie ke u kau i he porokalama o e ahoni. Pea o ko ngoi ma o koloa ko hinga ko whainga marie ko tuku ka te aho nau tō na whotutu ai porokalama. O hanga mau pe he ui ai tamai he wani o whakatahataha ai tau tolu ko whamiri. Leonga ngahi wheitu kehe o tau iai. Kau tau whakamalo ko hinga neonga ai mamahi o mawai. Kau tau whakamalo ko hinga ko mooni o ngong lelei. Ko os whafoki mai. Pea te whakamahino mai ka te tau tolu ai pere pere ngesi. Pea moe no o e taimi o ku tau mau i he matelie. Pea neongo ai mawai, kau hange ko tau lau, mo ilo mo whakamo on whafo i tui o tau mau, o koe amanaki lelei, ke whanonga o tau whai. O ko whia whawhi iloa kia te au, hange pe koe mene lawi kahe taki ko huingoa ko pisope ke le walu.
Pea ko hoko ko piso pe he ni Anaheim, California, i he ki woti tonga ai. Pea ko tui ko e maha ko mea lahi pia ko ukawa he Polokalama, pea ko whakamalo ai, lota honga ia. Ko anga ko e kutu pa mo e pekia, ko e whae ko ia ai pekia a maika, la tu hafoka ko si o kapesi. Ko si o kapesi, ano toko walahi ko finau ke saia, finau ke saia, ko e kukui ua ia i he tamai. Pea neo ngoa ia, anga hi mea ko ia, ka koutu i ko mea mahu inga taha, na tu fuape i he au finima e toko taha ko ni, i o mau ki api masiva i toko mololo. Pea na ia e tai milahi ne mama o e mau tamai, ko ngahi whekumi ki a mo ui a whamiri. Pea na e tuk mai e tamai ko ni, o lo hoko whakakakato, ko e pōpō, mo whahino hino a ki mau tōru, he ngai tefto i mo oni o ngong lelei. Pea ko whakamalo i ai. Pa o ngoi, a ngai tāpua ki o ko mao he ngai ahon, ko ika ngahi a konaki, mo ngahi tāsi pinga e toko taha ko nina e whaika te au. Hange pe tau os mea i ko e toko taha ko ni, ko toko taha fofonga mari mari. Pe anga wha ki he taimilahi ono ulunganga. Pe he taimilahi e ku iloi, ko e tangata ulunganga moko moko, neongo ai puputuu, ai ngai whakau kau, mo ngahi mea o hoko, na ne mau peha ulunganga moko moko. Pena ne ngawe o se kia velenga, i he ngahi whatongia ko toa pe o ngong lelei ko tufakakia te ia. Na ku ilo ko tangata ngawe mālohi ia, i he ne tauhi mo ako ne kina hono whamiri. Na mau pe ai o ngoi i he tupu hake, o ku hoko ai toko taha ko ni, ko e tamai ki a te au. Na ne ofa lahi a te ki mau tolu. Na kai ki aha taimi te o ngoi ko tue noa, e mawahe e utamai, pea ko ilo i pena e whalalalahi e utamai ki horo toko ua ko ni, he na ne ilo e hoko ia ko e toko taha whaita ki anga lelei ka te ki mau tolu. Mua taha si pinga lelei pa tene toka ngai ki mau tolu, i he ngahi tu whakanga whakatamai ko toa pe. O kwa manatu merie ki he toko taha ko ni, ko mai ka mo whi awea hange pio tau o si loi ko e whanau toko lahi. Pea neongo he taimi lahi o ku aipe mau ki haka ham ho mau api, ka te mau toe alupe o toe sio kai pe he api ko ni. Ko tu ko haka tatau pe, kana hange pe o ku wifo make he mau pe, ai haka o te teo e whi awea mo maika ki hono whamiri, e he nau tangut whakataha ke vahe vahe ai ki me atokoni o ku nau mau. Pa i he mau tua te matapā, nā toi whakamau ke te unu whanau, ke te aha konga ke lava ke mau tangutu ai. Pea neonga ne si whi mori mori ai mea kai. Kana hange peo kui fo, hange a te pire mahu e te mau tangutu, o pesi o whake ki haka hamu o mau. Pea ko i loi, neonga na e teu ai ki haka hamuni. Kana e teu ai ki ai ofa, pea vai haki ai ofa whakatoko oa. Pea ko whakamalo ai ke tamai ko whakoe whae ko ni. Na whakatoro loto ki a te au, ai ofa, pea mo whewahe wahe aki. Pea koe ke ngalo i a te au, hau pe ko whakatua whawhine, ma hoa mai ka tuunga, ai ki api masiva, mo ki kulo hamu na mau wahe wahe ai. Pea ko whakamalo ai ka te koe mai. Ko ilo, ko ngahi ulunganga, e hoko
Hata pe piso pe ke mau whanongo atu to kita pun bertamai kau lunga bertamai ko ko mali mali ko o ko e maika. Folawa, atu ha ofa lahi ki he uitau fe avea, kai ke ngalo, o fofonga mari ho tari ki mau tolu ko e whanau. Mau ha ofa lahi ka te ki mau tolu hono katoa. Whao atu mua maika e mau ofa ke mau tamai, e wha e tahapa mo e tonga e whamiri. Ko en ko ki mau tolu en o mau kei whai pe whinga. Mau maha ofa lahi pa he taim da tau ko manatu ki he lea na e whai e te evita, ki he ne kau se vāni ti he taim na ne lotu lahi ai ki hono foha pa mo patse pa. Ke mo ui he na e puke lahi toko taha koe ni. Na e au kai lahi a toko taha koe ni, ai tui koe ni, mo ne lotu ki he eki, ofa mai ha whainga maari e mo hono foha. Ka i he taimi na e maa lo loe hono foha, pa na hau e kau tamai e ki o tala ki a te ia, na e tui koe ni, teu lelei, pa ne mau mea toko ni. Na o vare kau tamai o eki ko hinga ko whakafotunga ai tamai ko ni. Para ne eke pe ko hai uhinga. Pa ko tui ko tari a te evita o ko whetuko mo te tau tolu e whamiri ka mai ui tau me whanau. Nga pe he te evita. Ko alu ia, pe ko mate ia. Kai tuku ke u wheinga atu. Pe au pe he pe e ku pou mo e ku ofa ka teki mo tohona. Ofa ke kau ai eki i he wheinga o tau whai. Ke tau teu ki ha taimi e ui ai e iki ka te tau tolu. Pe e taimi tene ui ai a ki tau tolu. Whaka am tene whai ai tari na e whai e iki ki he ne tamai o e iki. Kua ke whai le lei i he ngahi mea si. Pa kua ke anga tonu. Hu koi ki he fia anga aho e iki. Ko e whaka mo o nia pa mo o whalahi ka te ki mo tohono katoa. I kai harea e whiunga pe mo ua ke whakaawa tuak e mau o wha me wanoa. Ke te koe maika. Alua mo e mau ofa i he wafa sisu kalaisi. Amen.
This one's late. Good morning, families and friends. I'm truly blessed and happy. I'm truly blessed and honored to be part of my late grandpa Michael Hafoka's service program this morning. My name is Saini Fisi Ikotone Hafoka, and I'm the grandchild number 24. I spent 8 years with my grandpa before moving here to the United States. Bob was always my favorite person growing up. He taught me how to sing and how to write my name, and he always made me laugh. I'm truly blessed and honored to be part of my late grandpa Michael Hafoka's service program this morning. My name is... We miss you, Bob, and we love you. I hope to see you again. My name is Shani Fishi Ikotone Hafoka, and I'm the grandchild number 24. I spent 8 years with my grandpa before moving here to the United States. Bob was always my favorite person growing up. He taught me how to sing, how to write my name. Good example to all of us kids, and you being a idol since growing up. I love you, Dad, and our kids like to send you their love. And until we meet again. Bye, Dad. Nusil, te to fok me kana to lo kina na yang ka po ia fa ngamari. Inga ko tau taimi. Te tau fa fe pe ni he ui he ni ahoni to ngai fa nau. Lawa ke nau fa hokwa te nau ngai lea. Pea ka hiri koe te utoksia ki ai e tōngau ki ai e nihi ko ni e kui muri. Ke nau toki hua mai ka ia fa ngamari. Fa ngamari ko ni lawa ke tuka ngeia. Ki a Meleoni, ke ne kamata mai e tau rea. Pea kahi koe hoko mea ia waiwa, pea tau toki sio leo mi ai.
Sai ko fefe whanga maare mana lau ke mau ke te o whahauka ki ea whaos ke tamai koe ni. Pea, loto pe kuongo whiwhine ki whahana ki lea e miniti ko ko mau. Hello, Pa. I love you very much and I miss you so much. You always make my day be very happy and I love you. Family is together forever. Opalaya Ate. Thank you, Pa, for everything you have done for me. Thank you for making my day more bright with your beautiful smile. I love you so much and I miss you a lot. And all I know that families are together forever. Opalahi Ate, Pa. Dad, I wanted to continue with the speech. That my daughters have shared. Just want to share a few words about my father. Growing up with him, what I learned from my dad. He has a big heart that he loves unconditionally. He loved God first, and he loved us, his family. He's a hard-working man, and I know the sacrifices that he has done, the love that he has given us. Dad will continue to work to make sure that all of us have a better life. Dad, I salute you today. You have fulfilled our dreams. You gave up yours so that you can give us the best in life. I love you, Dad. You are our hero and our inspiration, and your examples will live with us, and your legacy that you have taught us, we will apply it into our lives and to our children. My family love you, Dad, so much, and we're so grateful for all that you have done till we meet again. And we're so grateful for the gospel that we know that families can be together forever. I love you, Dad. Sai ke ngaloto ko fefia ko kai mali fa fo ko mau ke tonga ka fata hai ko la mai ta mai fin ke fefin fica ka fa ho mai ka la to ka ko to ta pe fa na te ke mau ho te ta ko le fa mo ka ko Te si o mari e mamani. Maha te ke taula pe mo ia he ta ka ke ta. Ko to mo atu ka pa ma ke ki he ta mai mani ko nga ko e. Pe nga ma le ne tu mai e ta mai ko ni ke ba fe he mo ko. Te na ka pa ma ke fa hoste ki ba le ne o pe ki ni he. Ta le ma lo lo ta ka ta ki. Ma fa ka kau.
Manat melia te vai vai a. Ya o mai peke he tai ni mi te peke pa. Ko no hinga pete. E ko tangata koe. Mo ne lea pehe. Action is speak louder than words. Kaya ke magtahela na pagmatawa ako nga pete. E ko ke vai vai o nga hinga o hinga. Ke mau fie fie ai maman. Ako lea ka kaite te a whakamatala mai unganga. Kaya me te mau te whakamatala. You are the one who make us proud then. Whakamalo ka te kaite. Koia ka ngai tasping lele ko ta pena ki whai he mo wini ki mau mui mui. Whakamalo a te mahala ko au pehe whanau ko mau e tāpuak. Nau na whopi mo koe au. Ke taimina ki mahalo loa. Ako mau tangi ko hinga. Ko maa vai te. Ko aku mau ilo i whakapapau koe whaitu o ko ke aru ki ai. Koe whetu e nonga. Mo whien maari e. Whamal mole ai ki mau tolu ka mana. Ngai tono no. Ngai whakatangia na mawhaka koe. Whamal mole ai. Kola ka hule mi tā. Nau whahi na tā koe moi. E gai peke piu. Ka whia maulai koe. Tamahe maki ke tawa ke taha ke ni whae ni ngau. Koe tēnā hapaka malolo te honga ia ka te moto kai. E kei ke lawe ki ngoa ko mo ilo i pēngai. O whakai to koni to pēna mo whahoka ke mo ui tamai koni. Mo e tamai koni haloto honga ia. Ngai ofa mga hito koni ko ta pena mo fai ke te ia. O palaya tet, family self forever. Gonna meet you next life. O fat, malo, te pegi da ko pai hostais, amen. Hai mari goni, toga ngi kia rine. Kene whahaupa tuia, whakaheri kuia. E haupu maria haupu whamili e whawhunga te haupu whalahi. Peta toki haupa mea. All my children, please all come up here, please. Fie whai o maari ko ni tō ma. Ko ki ngoa ko lo salina whakai. A whakai. Ko e whika ua o ngai ofe whini o pekia. Ko whiwhia te u. Vai ata ai ki manak meri ke tamai ko ni ka ki mo ke fa au se ki le ko fe ko le na pe ke fa na ke na fai pe ki 1 minute talk about part please and then Grateful for this opportunity to express my love and gratitude for Ba. And the legacy that he has left behind for all of us. Grateful for him and his beautiful wife for raising such amazing children, especially my mum. I can definitely see the hard work and example that he continues to put in them and the things that they've taught us. I love you, Ba. Thank you for all that you've done. I'm going to miss you and see you in the next life. I love you. So you want to express my gratitude for those that know me. I'm Minoke, and I just can't express how grateful I am to have this man as my grandpa.
growing up, we never really had much, but he always made something possible and happen at the time. And he never really said much, but when he did speak, he was very concise and articulate. And I'm grateful for the Christ-like attributes that he's had, and the influence and impact he's had on not only myself but my family. And not much words can really express how much this man has done within his life and the influence he's had on the people. And I love you, Bar, and you'll be truly missed. But there's a lot of work for you in the next life, and I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Yeah, like everyone said, just grateful that to be here for this opportunity to speak on behalf of my family. Bar was a very simple man, and he kept all his speeches short and sweet, and that's what we all loved about him. So I just want to say I love you, Bar, and I'm grateful for the legacy you have left behind, and the example of Lahiyatu, Bar. Family, there's truly no words to express how much I love this man, Grandpa. I know we always say that there's no one perfect in this world, but I can truly testify that this man is perfect to me. He is a perfect man to me. I had the privilege growing up. My parents would always send me to Ma and Pa's house to stay with them every school holidays. And how fortunate and lucky I was to learn from this beautiful couple. If there's one trait that I'll share today about Ba, it is to never be angry. Such a calm person. Never would he be angry at anybody, especially his beautiful wife. And that is something that I'll treasure in my life and implement with my family, that I will never be angry towards my spouse, to my children, or to my family. We may always love as Ba did to all of us. I want to share my fondest memory in closing. Ma and Ba, if any of you know the Mount Druitt train station, they would always race to the platform. Ma would go through the escalator and Ba would always take the stairs. And they would race to the platform to catch the train. And every time I would follow them, I would always laugh. Because while they'll be fighting to get to the platform, when they get to the platform, they always laugh. They give each other a hug and they continue their journey on the train. Never will I forget memories of Ma and Pa, the love that they have for one another. So I'd like to share my love for Ma. Just know that she will have our family with her, surrounding her every day. And I share that with love in the name of Jesus Christ. Amen. Grateful for this opportunity to be here on this wonderful day for Grandpa. Like everyone's been talking about, Ba was a very simple man, but he was very great at doing those small and simple things, which made him so great. No one made me or anyone else more important and bigger than Grandpa. And Ba was very independent. He liked to be on his own. He never asked for help. He liked to do things by himself. So his wife, Vera, she always made sure that Ba was never alone or
always needed the help that he needed, but Pa always said he's okay. And one of the great memories that I have is Ma will always wake me up early because Pa will wake up early to go to the shops by himself. And Pa would always go for his haircuts, buy things from the shops, to bring back for the grandkids and for Ma as well. Also, one of the great things Pa did for us was to build a basketball ring, and it's still hanging up for us children to play. And I remember when Pa used to escape by himself on the bus, Ma will make sure I will stand outside and make sure Pa gets off the bus, because sometimes when the bus comes around, Pa will miss his bus stop. And so the bus driver will loop around for Pa to come all the way back around. But the greatest thing I can describe of my grandpa is the attribute is being Christ-like always. And I always remember him for that. You know, it shouldn't be only a sad day, but also a great day to celebrate. Celebration for Pa's great life and his legacy that we'll leave behind. And I'll leave this in the name of Jesus Christ, amen. Just like the others said, Pa was a man of very few words, and as long as I can remember, I've never heard him say a bad word about anyone. I don't think in all my years that I actually had a full conversation with my grandpa. It's just the way he was. He was just a simple man. He didn't say much. And when he did talk, it was always him asking if we were hungry, if we were okay. That was the extent of our conversations. Never said a bad word to anyone, about anyone, and you never heard any negativity in that household. Now, when I say he never said a bad word about anyone, it was about maybe 2 years ago when I went to visit him once, and he looked up at me and he said, "Danny, you look fat." And I was like, he hurt, because I've never heard this man say a bad word about anyone, and he called me fat. And I was like, that's probably the worst thing I've ever heard him say. That's probably the worst words I've heard him say. It's just him calling me fat, and that's it. And that's the reason why it hurt, because it came from him. But apart from that, when my mum and dad got married, this man was my dad's main spiritual leader. And although my dad's no longer here with us, I want to thank you, Pa, for teaching my dad everything, and being that great example in his life. I just want to express my gratitude to Auntie Vava. I think my grandpa lived as long as he did because of my Vava. As you all know, she took time and sacrificed a bit of her life to become his full-time carer for the last 10 to 15 years. And so, Vava, we thank you, we love you. To my grandma, thank you. You and Pa's left behind a great legacy, a big family, and I'm sure for these years to come, you will never be alone as well. Pa, I'm going to miss you, and say hi to my dad for me. Love you. The only thing that hurts the most is that I never got to thank him. I took his time here on earth for granted. But Pa, thank you.
bringing him on to Australia. Thank you for letting my dad marry my mum after 1 week. Thank you for blessing the whole family with an opportunity that not many people get. One thing I want to promise you and everyone that's here, we won't take Mars' time for granted. We love you. Thank you for everything that we said to you discussing. Malo, ipatpaki, reno nobe, rea ko pa ka te pa nau na. Ko manat meli for us speaking for how you mai. For malo la ko. Kung ay tayo sa pinagaling ko. Tahap bigasnya ya tayo apa? Kau berbeda aku berbeda dia. Mana tu ibu? Siapa yang boleh tahu ke balik boleh tempat? Pada fake pergi pada mungkin. Pemalulah yang kau tu. Kau tahu sebenarnya lagi sampai. Kapatid tayo, ihulungan, ipuli ako, ako po. Kikifala mo pa matalay mo kayo ka, lukuha ko ako. I love you din. Apalagi ako din. Ya ako tinatawad ng laki. Apalagi at kifala. Estilo ini, kamahan atau fifin itu kata apa? Final serba. Ofalnya dan moto, mau mama terbaik be, eu isi, mulai terbaik, ikut. Ofalnya mah, ni mau faham alita, mau itu, ofalnya mau terbaik aku, dan ni faham alita, mana ofalnya aku. Tadi kita mau aku ni aku lepas. Kau mau kita kau aku ni kau bayar. Kau tahu nak fight ke rumah tua. Kau malah betul tahu yang mau. Kau mau kita ini ni. Ayah lah. Ada faham kau mau rumah tua. Kau tahu tapi kau kisah baik kau ni. Nafas ya. Ketik motor kau tapi kau. Apa mau lama bayar. Kifayah ke. Tamai, bani, apa lagi nak motor? Ibu apa suka istri? Good morning, everyone. Grateful opportunity that I have to be able to be here and speak at Bars funeral for my family. And for those who don't know me, I'm Bruce Kamalei Kupuai Hafoka, one of Bars' grandchildren, one of many of his grandchildren, and I'm grateful to be able to be here despite COVID happening today and these days. I'm grateful that we're all together here as a family. And as you've heard, all the speakers from before myself, you pretty much summed up Bar. There's nothing more that I can say of Bar and the great man that he was. Growing up, us grandchildren, everyone knows that Mom Bar's house was a safe haven for us during school holidays. You know, we go and everything was ready. Viva had everything. Viva had the cereal, the pizza, everyone had the meat pies for the grandchildren to come and be there with Ma and Pa every time we visited. And this time of the year, it's January, cricket season. And Pa, he introduced me to cricket. And that game pretty much sums up Pa. Cricket's a game of patience. It's a long game, but there's a lot of patience involved.
And that was Pa. Pa was really patient, and he was really devoted into whatever he was into, whether it be church, family, and everything. And I remember there was a time in my life when I was really devoted to cricket too. And I told Pa, I want to play for the Australian cricket team. And there was a bowler at the time, Brett Lee. He was a really good bowler. And Pa always told me, you're going to be like Brett Lee, because I told him I was a fast bowler. And sorry, Pa, I didn't make it to the Australian cricket team, but hopefully somewhere down the line, one of the grandkids, if someone picks up the game too, that they will be proud to play the game. Pa, we love you, and we're grateful for everything that you've done for us. For our parents, my dad, the man that you've raised and that we've also learned from. We're just grateful that we're able to be a family together throughout all these years, despite the grandchildren being married and having great-grandchildren. We've always found ways to come together at the end of the day. We love you, Pa, and also express love to Ma also for being the loving wife that she has, and also, same as Pa, I'm always caring for us grandchildren. Never forget Fiber, always being there too, always gratitude to her. I'd like to express my love to you all and thank you for everyone that supported Pa and in our family throughout this time. And we're just grateful to be able to know the plan that Heavenly Father has set for us, that we'll be reunited with Pa and our other family too. So I just want to express my love and ofatu Pa. Kata ki pe ki parapare mai tau ngai whitotaki ki ngai whanau muri. Ka ko tā mai pe ofa e whakatokoua, whakatokoua whini o nau I he ngai tapa ke kotoa pe mamani, ata ofa mai ki tangata iki, inga koe ki nau lawa hau mai, nga koe ki parapare ma, kati ngare o whika aki pa mo tau so. Ke koe pe whakamari ko ni, ke tukangi ki a lua mai lau, ke kata ki o mea mai e whakani mi ki rea, pe a kahari koe a te tau toki hoko atu ai. Ko lau koe tā puaki a te au, ke ukau whataha, I o au poro kalama. Oi pekia I hoan. Ko loto pe ke u whai peha ki I manatu me rie. Ki he pekia. Ko e tau tahiwa walu nima. Ko fuafua taimi ia ke u whetauraki ai mo I pekia. Pea koe tau eni, na I heni pe ai e pekia, pea mohono ofe fine toko taha pe, ai a kolosaline. Taimi ia nei te kai ke mau hoa. Na I hoko pe toko tahani, koe tamai, kia tek mau tolu, na mau whakapaea mai mei tonga, kai tuko mau mātua. Koe tangata eiki ulunganga moko moko. Koe tangata eiki nai ofa. I tau te hewa wau ni ma, na e kau e tangata eiki koe ni hono whokotu o e fuafua kolotonga. I South Harbour, Mascot. I he taimi ko ia, aia koe ua pe ia, o hawhai anga lotu tonga, I he whonuani, na lava ke mau kau ki ai. Na ea he taimi, na aku mau hoa iau. Taimi ko toa pe, na u whanongo mau pe ki ngahi ako naki a tamai ko niki a te au. Ke u, kai ke sola ia ka te kumotolu e ku tō o ngā. Na ne ako ne kina mau pe au, ke u ulungaanga whaka o tua. Ke u whaka longo longo
ke whaakātaki. I ngahi polokalama ko toa pe o kou kau ke ai. Nea au ki ha taimi, nane si whakoutua. Ko e kulele i taha. Nā ku whai ki he tamai ko e li. Ko ngahi tā puakirahi o kou maa. Nai lava ke hanga toko ni i au. Ke u kau ki hongo lelei. Ke u hū i he tempare. O hau ki ha taimi. Ta o e wongo fulu tupu ko osi. Nā ku whai pe e ku whiri. A aku pe. Nā e whakafoki whā. Ko a uange tamai koe ni ki hoku api. Nā kamata ke u lere. Ke u toi toi. Ka ku ne fu panaki mai. Ka koe lea e ni ai tangata eiki. Lua. Fie mau he eiki. Ke foki. Fie mau he eiki ke foki. O koe ngahi tā puaki. O tatari mai mei mua ki a te koe. Whamiri. Ka inga. Moe maheni. Nā ku tu urewa. O whakahoko. Ai kore ai tamai koe ni. Ni he aho ko ia o au ki he ahoni. I sape mai ka lātou ha whoka. E ku whewhe e ku whea ngai. Ka kou toa ngai ako naki. Nā ke hako ne kina ke au. Ka kou tāri moi whia. Ke unofo mau i he ongo lelei. He mau ai peho ngai tā puaki. O hange ko ako ne kina. Ko mau ha o whalahi ke whae koe ni. Kia whiawea. Ka umai toi ngā whanau. O ko whamon ka te tau tolu. O mo uia o tua koe tamai mohono alo ko sisu kalaisi. I he wafa ono alo ko sisu kalaisi. Amen. Malolo. Whamiri. Kita kore ki whahewa ki na tapu te himi. Koe tahai ni himi o ku saia tahai na taiki. I he wholawhala maa sisu. Toko hiwai ni o ku manako ki ai ta taiki. Kore ki he piano. Ue tau whahewa ki na taki maa tau whai kupu pe ua. Pea kahi koe te tau toki hoka tumi ai.
Koe tātai ki, mimi maha kusua vai tau e wanoa, e ne nafo he ria koe ni. Pea ko uhinga koe tau tosi, mo ni ihi peo o kautonga he me vipa i ngai wot ke he stei koe ni. Roto pe ke whawhea ki nau tō, e lau ki nau kau whataha. Ai a ko whaumari koe ni ki a Oteti, pepehele Oteti, ka whanau mi a Merivea, pepehele Merivea ki tau toki au i ki konga whaos ki tau pōkalama. O tomua kol whamore pe hen, ki he o pe, website ti, na mangaru ea, a pāwanga wā mai rea, e tōno no, mo whamore ea, whamore e paula pa morinda. Ngai rea, hei kai, ke hei kai te tarurama, ke mai, hei unganga e tangata koenia. Ko rea tonga, e mapaki e wha, ka ke ala. Paula, na ke manatu i leipe aho na ke tūta heni, nak nere kai mo hoa. Lea ne whai tangata i giga koe. O ko kai ko hinga ko tina mo vaiwa. Ta ko oteti mo tane. Ka koe whamiri moni. Ka inga, te ki whakamatala haki mea no koe nina. Ka hatainga ko whalawa ki tonga po hoa. Ki ha putu. Te koa ka wenga whakawhakimiri. Tawa mai tina. Ko rinta ana mo paula na tare mei tonga. Peke mama masirini. Ka koe uhi, koe whanau goni. Mai ka lātou hawhoka, tamu whihawea. Ko loto peke ki whaipahi atu wani, ai mapaki ai whā, ka kei ala, ko rea tonga ia, koe mo oni, ka koe mo oni. E mapaki hawhoi whaetaha, ka kei ngatu, mo ala ahona namu kakala. Pene hango ko si mālolo, a mai ka lato whaka. Ka kei mo uia whinei ki. Kau ki lawe ke mea koe ni. Kai tangata koe ni. Ko ofa. Ko tangata ka ki lawe whakauriuri au. Ko tangata anga merino moko. Ko tangata loto mauralo. Ko tangata anga whakatō ki lalo. Ka koe tangata nai mana wahe ka siawa. Ka te tarula mo lau kono ua. Ko te kota hau. Nā ko hoa a hai whakaapi whakamui taha. Pe muia. Ta kōku hoa, ko pas tēni whine o whakamui taha ia hei tamia pi sope toko taha koni. Nā loto hoa, te tukua. Tāne pi sope. E tina. E toki tukua me koe. O ka pau e tukua me pi sope.
ka wai ta po ki te ke ma. Lo no tu ko ngai ko. Nei kai ke ma mani kina ko ha ta po ko ya. O se tau e hongo fulu, o maki foha whika tolu. E hai maongo ki whanau e tukoua nā ma. Ana toki mahino ka te au. Ai mea ne uhinga te sakasako ni. Ko ki lawe hiki mea nong koe mu. Taimina mahoa whakaati ai. Nā ne tawa mai ka te au. Te ke hoa taki. Te ke organize ke ngai whaamini. Pana telefoni ke ngai whaamini. Pana ne teu ma operation. Ko ngai whaamini ko ni na maahi kātou ki ai. O se ne whaere soni. Ko tawa noa e whaamini e lang maari ko kunau ma. E taimi nei whae ako. Nei whangahauka e toko tahako. Nea katunga nei whaamini na whimau ki papi. Hata e me mi pahi e whaamini. Nei tāmai pa se steigi. A skai tāture, o ne tala mai, o ko whie mau he whaamere, ke a koe, ke ko hoa, ke ne whai papi koe ni. Ne mālolo tamai. Ne wera ke ki ai, o kore ngi ki ai. Mai ka. O koe whaamere, o koe e whai papi. Ko kore atu ka koe, ko whie mau he whaamere, ha taha ia tau, kai ke ulawa. O ko kore atu ka koe. Ke whai mua e papi. Nane tala mai. O de alu fie maari te whai e papi. Kangaloto. Tamo e whamiri. E kuno whakalaula loto ke mea ne lami kai whakamopuna. Ne mau haki mea sisita mea. E ngai whakatau kei nane mau. Nane tala mai ka te au. Ho tete. Koe o whae maringa. Riunga te au. Pamoringa te au. Koe o whae whanau. He whoha. Pamo o whiwhine. Koe riunga te au. Moringa te au. Koe whanga mopuna. Koe riunga te au. Riunga te au. Ana aku whakakaukau. Hei kai ke ulama, ke whakatatau, pa mai whakatau ke ia toko tāpoi ni. Ke riunga te au, mo riunga te au. Koe mo oia toko tāpoi ni, ane whanau mo whanga mōpuna, koe ako, pakakai ke au sia e ako, ka koe lotu, ke whaia ke moni, ka kūtui, Mira Paulo, wau kia vai kona, mo whanga mōpuna, koe mea ta taupe. Mai ka. Hei kai ke mama e au, o whaia mea o ke whai. Ka te whainga, ke hangea toko pēko koe. Hei ofa ti sukai, amen. O kore ke upa kai ngai ka papa ko to pe ko. O se na ka ke. Ai ta mo ko pe no mari ko ni ke pa ki. Malak beri ke tamai ko. Ko pa malo ko na ko pe no mari. Ko ma. Ke o mana ki. Malak meri ke tamai ko. Tala ke tupu aki.
mo pia vea. Ia ko lai. Ko mai ka me hau ni. Hapai lako ne hau nopo. E koe tangata. Ne famili. Kau ngā pipini. Ninta me lahi au. Ne api peta. Maika. Mamaro lai. Ange koe ngahi lea kōsi. I te ire puhaki e reke te ke whai. Ia ngahi tāsi pinga na ke whai. I ki ngalo i kumoi. Ko parai atu koe. Malo e tokoni. Malo e mai whanau papo. Ko konga ku tui tui. Ke aruko. Si ana mata mali. Em ko tō pe kuna tala noi muno au panga pena whehua aki. O pe ma pe te museo le kata e ko mai ka koe. Palo e whiawhia. Ko paamangi pe e anga ngai mea ko tō pe ki tāsi pinga ka matonu. Ke opa te whiwhi mana ke tāko tōpe. E tāra pe tāko tōpe ko whanau. Ke opa lahe atu pe awea. Te uke mai pa mai mere. Te hu me ke teo. Mere ko hai upa mati. I ka ko tāri. Ka pe ane pe. Ka hope ki roto si o ki ai. Malo lai ka pia vea. Lai tokoni ko tō pēu pai maa. Ko parahe atu mai ka polawa. Tala tōku opa. Ke ta pā ke taha. Tia kong matua. Ko parahe atu ka pia vea. Ka pehe ke whanau ko toa. Malo mo tokoni me opa. Pikiria malo. Oi mo kai tau me ko fa si tau ko kalama. Ko pe fa te family fa malo de motor mo lava mai e tau ko katoa ni a ho tanga iki. Ko tau hiwa tuku ma o himi ni mawalu ka fainga ta hala feinga. Ka talo tuku te ta whawe whawhi heni a Bruce Chiunia Hawk taha pe whawa mo puna o Maika ki ne whaosi atu e tau kōkala mai ahon. Ako e taimi koe ni he tuka ngia ki a Sonatan. Kore whamoromora ke he ope, pau mou singa mai, ki mau wha teknikare tau mea ka koe ngāko alo ai taimi. Te uata peke o maharahe ki taimi ko ni pia moe. Ki rea uraki whahako i ke rea, a whoka,
hoa pulusi. Pa ska pa fa ko e definia ne ki lea ka e set up mai ki fu lea e ua pe tolo te whenga ke hau pa me heo pe ko ne kai pe ko e tau. Fa hau ka te pe tau lea fa hosi. Ko le peke o whātulo atu. Ko le peke o whanga ape ngai. Tāle whanga paapa hosi. Wātu mehi tu anga leani. O kou whamahalo hen ka sana tane. Ko le pi kai tuku mai hataini. Nā ku whautua pe mau tau tanga. Neo lea nai whahoko whoha. Ia, nā ku mui peke he hangi ko ngai asetita nai whakatu uka i tai tatau. Nā ku whaamu ke u. Oa nā ku tai kau i he whakaunga i mo whai halea. Ke no whai he heka. Oi tamai ofa. Ko he. Ia, Oko Lota peke o wahe haki i. Nengo wahe ngai manat merie ke he tamai ko e ni. Ta ko lota peke to o te ha konga si. Ko e taimi koe nau fuafua hoko ai ko ha whakalahi ki he me whanau. Hoko ko ha hoa ki he ki ono foha whika tolu. Nā mā lele mai ai ki Australiane. Pea ko taimi ko ta ape nā ku mamata ai ki he whawonga toko taha ko e ni. Hange koe ngahi lea na tau whanongoa. Ko toko taha ko e ni o ki kai ke whaa le o lahi hono le o ka ko hono ulunganga na e le o lahi ani ia. Ka ko wha maalo ki a te koe e maika. Ko taimi ko toa pe uia he whanau grandpa ko uia pe koe ko grandpa. Ko ui pe ho foha ho kuhoa ko teti ko uia pe ko teti. Kai he ahoni. Te upehe kia te koe ko tamai hanga lelei. O laua, i kai ke ngā loha ofa. Mālo ko au, e taha honga i ofi whine e he whono. Ne wha apa kou tua maupe. E kai ke ngā loha. E ngai tāpuaki. Nā, wana tu i he te mneke kei pisofi ai. Aku koli ke te koe, hai tāpu aku te mai. Ke tānaki atu ke ngai tāpu aki ko tuku ma aku ko se paneti. E ke ngāle te au tāpu aki na ke ngā omai ma aku. Lea ngona lahi ngai tāpu aki tana ki pehe me ke te au. Tō ai whia pe me te koe. Te ke ma uha mo ui fuoloa pe te ke sio a aho ki ha mo kopuna. Ako ilo ahoni ko ua usia ngai tāpu aku ia. Kai ke hale a whiunga ma aku. Ki wanga o whawhaki, o whamhaga te koe e konga ia. Hauhi, ko ngahi ako naki whatamai ko tō pē. Na ke toi lau au hakehi. I ho whanga o whewhine. Na ke o whatatau pē ka te mau tolu ko toa. Ko taimi ko tō pē na wala te mo ki whanau. Neonga nea mau whanofu mama, nofu meli poani. Ko taimi ko tō pē mau ngā oai. Wha eke atu, wha whehu e sana tāne, ko haia ki kei manatu i e, me kei hanga, na ke manatu i te leipio mau ngahi ingoa. Ko wha mālo ke te koe, ko hofofo ngā, o ku tātou tonga ia o wha. Ko wha mālo ko hi, ko hawha ki tāma. Ko hawha whakawha hoko e ka huta pāne ki mo tamahi whanau. Ka pau nei, kai ho ngahi ako naki.
Ne I kai hoko I ahoni o lawe ai au ko ngā ho whanau ka ko whakamalo lahi ke te koe me o whalahi atu ke te koe he kai ke ngālo kai ke ngāta he ku whaka o tōke o whahente mau whae Pea ka pehe whoke toi ngai whanau papai ki Pea Pea wahe wahi ka te mōtolu I wa whasuka Amen. Ko le peke u whanga te mai tala whakata ko tō peko o si whai atu mei muan pea ko pia whakatulo atu ki he pekia e tamai ko ni ko mai ka whoka pehe ku whatulo ke whahu ne hongo kai ke ne he ka ku ne mamata mai peke te tau tō pehe ke kautak pule tak ngai tamai, ngai whae, whangatoko ua, mo I whangatunga ane o ku tau ihe, ngai maru e whalen, ke tau whahek hek, ai tamai koe ni. Nai kai te wamana ki te ukau he lea, nai e, tala mai pe e tāne te mā, wahe hono taimi ka nau talange pe ika. Ka koutu ina e tūpe toko tahani koe mea pe te ne lawa uia I au kono whatu pake. Ko tui e mo hika na maika, te mina ma hiki mai e ki he ni. Ko I misi to tonu ene o ki tamai. A maika. Ko tangata eiki, ko tangata na whalangolong. Kana e lea hono urunganga. Pa ko o whalahi ki tamai ko ki a maika. Ko ilo ina e o whalahe tamai koe ni hia te hea. Ko manat me lie ke he tamai koe ni. Nā ne manako maupe ke alo Eva. Pe kane ki tola nima, pe tola ngō furo e alu moia. E alu le lue, alu feue. Kai te hau whale seke nene ne takapia. O whale kolo. Nā kei fia pe tamai koe ni. Nā ne whoki mai. O vale pe ku hao mai au ki seti peleti. Tau mai te whini, ko ki peleti ena. Nak whenga ki tau. Ai peleti ko nai. Nau e ki te maika, ko mau en mei whe. Nene talama, whare seke he. I se venhira, pe ko whea whiti. Ko ta mai mo u whakotopota. Ko hai ki se niti tene mau. Tene ngau he ake whakotopota. Nai alo ta mai ko ni o walape. Ko ne hao mau ko ki se te vesa. Nai ta mai te whini. Ko ki vesa en. Ko o whalai ki ta mai ko ni. Pehi taimi ko toa pe. Whakakata kua. O ne eke ke te maika. Pehe ka pau nau maali a mata, o tū maali e, pehe te ta mau e ta seni. Ko tāli anda wai koe ni, tāne. Ka nā tae a hua te whini, ke a kāka maka ti tōna. Ko maa hau whalahi ki ta mai koe ni. Ko ta mai ni nai o whalahi. He ku whanau. Nā ku ngā hau. Ka nai toka ngai he whai. Ongo mātu ai ku whanau. Pena e tupu hake ku tamai ki. Mo ki naua. Ko tui e toki lawe. Ka ko o whalai. Ko tui ka manatu me lie. Nā ku mau inga ia ta. He ongo mātu a koe ni. Taimi na e tamate e woti tonga. Nai tūtūni ke mātuku ki ngai woti, o tūtūni ki mau kau ki e. Nana kaulewa ke wot pālangi, pe neongo na I kai sai e nā lea whapālangi. Ka taimi na e whitūtaki mai kautonga, maika, whiawea, mo hao ke wotonga. Ko tālia ta mai ko nina ne pehe, te talango fua,
ke kautaki, koe wheitu o pe ni o kutu ni mai, ke unofo ai, pe ko iloi, e mao hok tāpua ki mo o family, e wheitu o pe ko ini. O whalahi atu maika, tālātu ko ofa, ke ta whaketaha, ke family, ka tauta tu whitu ke hekta mai, ko tui, te mo wheiroa ki lelei. Ko wako me ta mai ko ni ene loto maulala, mo ne talango fua kakata. Neongo ene whainga lea whapalanga. Tene lau e le son whakatonga, ke mahino ke te ia ngai le soni. Pene toki hao ke lotu, o toki whai ai pe ngai le soni ka kone osi ilo, ai mea aku whai ke le soni. Whamalo te maika. Ke o ako ia, ke tu o pehe tuliki, pe ko whewhe tu o ko ia. Langa hake whitu o ko ia hea ngu lele, te umao pe ho tāpua kia. O whalahi a kuku, o whalahi kia waiwa, ma ku whamalo honga ia, ko ilo i ka ngā wela, ma whainga ta, kana ne whaho kono lele i taha, o a upe ke ngata a ngā ke ta mai koe. O whalahe te mai, ko ngā katau e whanau, o mao ai haku hoa, ko whamalo koe whae, e he ke whamili ko tope. Ka kia lea whiunga, te tuku, ka ko ilo i o ko wako, ka tau ka whakalau, a ngai urungaanga, ngai tāsi pinga e ta mai ko eni, e po uli, e aho, mo po uli, e osi, o ki kaipe ke osi e tau ngai urungaanga e ta mai ko eni. Ko ia ko o whalahet ka ki mautolu, ka ki lea pia ko whahok, mo ko loto honga ia mo oni e whainga malia ko eni. Lord Jesus Christ, amen. Pau mo whanau mai me o pe, ospeni whahoko mai e Paula, o whalahi ia, haki lea, paka hiri pe lea whahoko e Paula, e whahatiu tā ki a hone, me mo Paula mi tonga, mo whakangongo mai. Ka tātou koe ke sai koneksini, koe hoko te pe tau proklama, koe ngā kai ke te toloi. Am I good? Hi everyone. It's been a long time coming, kind of sucks being one of the last ones to speak because you get to hear everyone else's stories. As you know, what the other grandchildren said, it's true about Bob. He was a very loving man, very simple as well. For those who know Bob, his favorite line that he would always say was to keep everything short and sweet. That was his favorite line. Even when Ma would say her prayers, she would say some crazy talk prayers that Ba would always say, it's better to be short and sweet. No matter how long it is, even though it's short, it's still a prayer. At least it's with sincere heart. There's many memories I know that I have with Ba growing up. There's been a few. The main ones that come to mind now. Growing up, we'd always go to Ba's house, my Ba's house first, before we go to school early in the morning, around like 7 o'clock in the morning. We would always have Milo with some toast right before school, and then Ba would always be ready at 8:30 to take us to school.
we never take the bus, we always walked, because Ba liked to be active. This was my favorite thing about Ba, because it was kind of adventurous. But on the way home one day, only a few know this story, but I got in a little car accident when I was crossing the street. A car came and hit me as I was running the street. I have no clear memory of what happened after, but I know when I came to, but he carried me home to my boss' house, and as soon as we got home, he gave me a priesthood blessing. It was probably one of the first few priesthood blessings I've ever had. But when I felt that priesthood blessing, I knew that I felt a warmth from him, and I knew that the priesthood power was working, and that is true. With Ba's prayer, he kind of hit me real strong, and I knew that that he was a man of God, and that he's truly the patriarch of our family. The last time I saw Ba was a few years back, and the last thing he told me was to get married. I'm pretty sure he's told some of the boys that we should get married, so he'll be able to see us get married. But for Marwan especially, he would tell me to get married so he could come to America, because he said that because America's the promised land and he wants to live in it. And then I told him that I'll try and make that true for him, but unfortunately, he went before that ever happened. But I'll make sure that Ma will be able to see that day. We all know Ba, the way he is. And the last thing I wanted to share was something my dad would always mention when he was growing up. Well, I was growing up. My dad would tell me the stories about Ba. Growing up in his young days, Ba would always work hard for their family. And obviously in Tonga, you don't really get much. But with the few money they get, Ba would always walk to the little stores or whatever stores close by to their house to buy bread and butter for them. That was good enough for them. With that example, I can see that it's grown on my dad, and my dad's been a great example through that experience towards me and my brothers, including my family as well. I know that Ba has great a fine young son as my dad, but unfortunately I didn't get the good looks from him. I got it from my mom. So, but that's all I have to say. I love you guys, and I just want to show my gratitude to Viber. You've done a lot for our family, and you've looked after Ba for the longest time. Not only Ba, but you've also looked after all of us. Wherever you're at, you always provide with little you have. That's what we always try and give back to you. And Ma, just know that I love you, Ma. Just know that we're all here for you, Ma.
And Pa's still here with us in our hearts. Kiki Ofala and everyone there. And like we all said, Pa, this is not a goodbye. It's to see you later. I love you all. And I humbly say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Ko whakamare whawhiwhia ko mako ke whahako atu ha lea. Pea ko Pea ko whakamare whawhiwhia ke o mako ke o lea atu I he kau I he pōklama whakaosta mo e tau tamai o whei. Ko mai ka la tu ha whoka. Taku whangalo kata ai o ngā ai tamai koe ni. Ka kukua maalo ko ngā koe whātaipi ko whakei o tua ke whai a te. Pea o ko wakolahi pe mi e tokataka koe ni. I he ngahi ulu ngā ngā kotoa pē nā ne whakahoko talo ke siti o a o mai ki a ho. O ko tautu pē te anonga ko puloto koe uhi koe palane whakamuhui o ku kulawa ke o mai ai whakahino hino I ai te a te tau te whilo akia. O whalahi at ke te koe te o tau ane pē I ai ha taimi te tau te whilo aki I e whiwhia. I e ka talata mau ofu. Ka maalo atu whamiri, Australia ke mai ta kondo ta pē pai, mai kainga, mo lava mai. O whalahi at ke whamiri kotoa I ati Amerika. O tau ane pē te tau Wakaha e tau ofu ki tāna I ti, e tau loku o whia o a koe ni. I wafa sisuka la isi amen.
Tane? Te ule ata? Malawa lelei family iyo ko fefela he pe kamali ko nyo ko mau ke o tala tona ku popa pa tau tamai o ko ni hanga ko mai le ko tau kanongo aki ai e o se ahon mo pong pong pa mo ta un no pamatala ai o nga nga tamai ko ni te to ke big me ta o to ma o pe ata mai e dan ko tope o ku dan ko tope o ku to ai hamatan ko me o ha o ke kau ka ba te tau mana tu e ai fa la i ko no ai sa ke i tonga le to e fa na tau i li fia na tau loto ke tau alu ke apsiasi o toi ki ai kana pepe he tamai ko ni mo no fope vai tau loto ke holo tau ki fare ko tu la hia tamai ko ni e tai ni o se ko matangi ti tau ho mai ki tua kai ki hala i kapa kai ki ko i pa ko ko tau fare e holo ko me ko la ni tamai ko ni ai tu la tama loto la ni ne fai ate le famalola Iti motor na tuka ate kato ya Australia. Motor pangatokokwa. O hika ngai ofa ko tope. O mo fai ki tau ka mai ofa ko ni kai ki ngaro he mo. Ofa fila laula ko ui o tau tolu. O mai en ke ko ko fifine. Kana tai o e ka mai ko ni. Hangai ko lau ka te ni. Mahalo ko akamaka tu petonga. Teti ko ofla ya ko salute ke te koe. Ko ngai ko na ko tope o mai o whakato ia ki o ata mai. Ka mo hokuloto. O tena ko ofla ke taine whango ka stel te kono tope fine ka finau. O whala ya to au pito ka tek motolo no katoa. Teti whai aho whalau. Tala tu mau ofa ke ta wha ke ta ha. Malo au pito o whalahi at kamutol. O whalahi at man, be strong, go on. O whalahi at au pito ke te kamutol. Malo au pito. O whalahi at. Sai, kahilipeni, we will see a slide show if I have a pensione. Ospe for a slide show, pia tukang ke tataki ki fahose tau ki proklama. Ko feo te ufa malola ka ki motor ko tape iheni i Australiani ko tonga mo hatapa ko tape he ope na lava ke mo fe ngawe aki whakataha pia pia o moe tangata e ki maika la tu hafoka. O ko ikai ke lava ke lau hingoa ni ihi na nau tokoni mo popoi tamai ko ni ne whakapaya vai me tonga ko hinga ko masiwa ni ihi na ha o no foai nau tokoni iai
o mawa o ai o maulawa mai ai ki Australia. Ni whamalo te kautaki I loto ko toa pe. On behalf of the Hafoka family, we would like to thank the Bishop of the Ward and also the Stake President for all your helps and service towards my Hafoka family, especially my dad and my mom. O pe whahape tau hen whatahape mo uhila a kovi ko iang ne whawhonga mai ai tau kau bisope pa ko ia tine toha e tau prokalama hoko o fi whamalo ka te ia kui ngā koe whawhainga mare e taimi ki tau kau whata. Family, pe whoke maheni o whalahi atu, pe whawhonga e te whamalo lahi me me o family, tau whikau ngā kau whata e whakamāwai o ku tau whahoko pe moe tamai koe ni, kau tau whawheta I koe ngā koe o ngāngole lei, o tau lawe ko toa ai he mahino, whamalo ka mo tolu mo lawa mai ki tau ki polokala mai pōni. Ko whamore more atu ke he ope, ko ngā koe ni ihina e whenga atu ke tātu, ka koe ngā koe kai ke alfa tape COVID o mao e pe mo connection ni mo me ako to ape. Mana toi o ku tau lere whaka COVID pe tai min, ko ngā koe keisi New South Wales ni alu ki olonga, pa ku tau mahalo ku kau whatahe pe mo tau ki prokalama connection ko he so mo ka koutoi ko whamalo ke Paula moi moi, ko he ngā he ku lawe ai ho tau family o koe ke nau I heni, o nau lawa si o mai ke he tau prokalama o tau whahoko I he pongpong ini. Whamalo atu ka ki mo tolu ko toa pe, pe koe ki rea ia pe me ofa o ko whai atu, whawhunga ate family, pe ko whai eni, wafa sisu Christ, amen.
confused at the grace that so fully He proffers me. I tremble to know that for me He was crucified, that for me, a sinner, He suffered, He bled and died. Oh, it is wonderful that He should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, wonderful to me. I think of His hands, pierced and bleeding to pay the debt. Such mercy, such love and devotion, can I forget? No, no, I will praise and adore at the mercy seat until at the glorified throne I kneel at His feet. Oh, it is wonderful that He should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, wonderful to me. Tau me ke whaase tau pokalama, kai ke tau toe hewa, i ngā koe tau taimi, te tau whawhi pēnā Plutunia, kene kasaki mai o whaose tau whawhamaria ka lotoko, o whaata moto katoa. Dear most loving Heavenly Father, we are grateful for this lovely morning God blessed us with to be able to gather here as family to remember Papa. We're grateful for the opportunity that we all have. We've come find way to be able to make it here despite the COVID situation that we're facing. We're grateful for the many blessings and all that was given to us and the memories that we've had with Papa throughout his lifetime. And we're also grateful for that plan that God has for us to endure and strive to be family together forever. We pray, Father, as we go on from this day, then we may continue to remember Ba and all that He's taught us. We pray that we may always remember Him and learn from the love that He's given to us. And we pray that they may help us and comfort us throughout these times. We may be able to feel closer to Thee and feel Thy love. And also more the plan that Thou hast in store for us. We pray that we'll be able to feel the unity and continue to feel the spirit and love that we have for one another as a family throughout our time together. And we pray that we'll be able to protect us as we depart from the chapel, and we may be able to be safe wherever we may go. And we pray that as bless our families, each and every one of us, that we may continue to endure and have the courage and
and also the faith to press forward, always remembering Paul's. And Father, we love you, and these things we ask you. In the name of Jesus Christ. Amen. Tau taimeng ke tau unai ki wharelotu, ora peke mo remain seated peka, tau follow at pe, tau me whai ki wharelotu, ki no whahoko no orokarama mo bisope, pia kahiri ko ia, te tau aloi peke cemetery, pe mau ki tau ia I hongo furu. Mahalo. All the grandkids, please help move to the chapel. All of them? Yeah. Sorry.
tuku ha. Pa malo I ta mai pani. Ko inga ka ngai ta pa ki ko to be ku ni hanga o whaki ki ta mo. Bene whata ta hai mei ta tolu. Ko whamiri, ko mahen. Ia na whakai heka, o ma whakapapu whausi, ki te mai o whena. Ko ne tari no wi, me tamai e wani, ke whoki ki api. Ko whakatolo wat, ka bangai whamiri, o nau mea mai pe me o pe. Ka tuku mua ke hu whangatu I ngai tala whakapapu. O I tala ai tō ngā. E whātu lou, ke hou e ki pa moha ama tāpuri. Ko atu e whakapapu. Ke kau taura iki. Nau heni, ki tau tolu. Ka mai haa whakaolunga tonga. Ko atu e whakapapu. Ke whahu. Ka mai alunga tua. Ka pēre ka whakapapu. Ke pekia. Ko ta mai o whina. Ko a kui. Ko a toko ua. Ko mai ka lātou hawhaka. Na hinga o tau henia. O atu e whatapu ma ke. Ki hui tau. Ka mai whanau ma whangamapuna. O tau henia ma maru e wharikoni. Ka mai ki nau tolu katoa pe. O nau mea mai e me hiope. I'd like to welcome for those non-Tongan speaker and for those who are watching the live stream. We are coming together in this moment to show our respect and our farewell with this beloved father, grandfather, a devoted husband. We receive the calling from our Father in heaven. Due to the COVID-19, as we may all know, the pandemic is affecting every member and everyone, and families and friends. And also the bishopric of this world, Bishop from Ahoy. He can make present with us. And he authorized myself to preside and conduct the program for the day. Tau whawhi. Lusi whakai ne hoko wa whahiwa ke te tau tolu he panguini. Taku mauia I himi tāwalu haukahinga o e manawahe. Taku tau piano. Ko Paula Matuliki. Taku fualot. Pangpoini. Ta whawhi te whini ha whok. Te whahau, ta whalot te pangpoini. Hei ia, te tau te kawa.
mauta mai ko he wane, ke awhia mai mo a kia maa mo manani. Ko ki mau tōren ko konga hau whanau, mau lo nuku mai he mau malo e whaleng. Ko uhi ko mau whaheka heka e whalau, ke tamai, ke kui, ke tuonga ane, ko mai ka la tu hafonga. Mau whamalo e tamai ko ngā ko hawhainga maarie, me lawa ke o mai ai tō tahani ke mamani, lawa ke mau kau whataha, lawa ke mau wako mea teia, lawa ke ne tuku hanga hitala, ke ne ako ia ki mau tōru koe whanau, whanga moko puna, lawa ke mau mo ui o whatatau, ke ngai ako naki, kai tau tau te whito ke mau mui mui, e tāti pinga o ala ko situ kalaisi. Mau whamalo e tamai koe ngā koe ongo lelei ko mau kau kia. Lawa ke ako ia e ki mau tōru, ke mau ilo i e palani o e whamo ui. Pa ke mau ilo i pau, e lawa ke mau te whiiloaki, pa mo e tamai ko e ni, mo e kui, i e ta whaketaha. Mau whamalo ke awhiona e tamai koe ngā koe ngahi tāpuaki ko tō pēu ke hanga tāpekina ke ake mau tōru. Mo ngahi whainga maarie, na lawa ke mau wako ai, me he mo ui a maika la tu hafoka. Mau kore aki ke awhiona ki ke hifo lau maarie. O toko ni iki mau tōlu, ke lawa ke mau hoko hoko atu i he mo ui, a ki ho omelelei, koe uhi koe whaamui ai toko tahani. Pea ke lawa ke ai hataini ai, ke mau whahahoa i ake mau tōlu, ke mau te whiiloaki ka mo toko tahani. Mau kore aki awhana ko i koe ahoni o ko mau whamawai ai, ke mau whaheke heka e wholau, o i toko taha ko e nia maika. Mau tangi mo kore ki awhana ke hifo ho lau maarie, whawhainga maare i ange mua e toenga o e polo kalama o e ahoni, ke lawa ke mau whakaheke heka lelei, mo lava lelei ai polo kalama o e ahoni, ke lawa ke mau whakatu uta lelei mo whaheke heka e tō tahani, ke lawa ke ne alatu ke hono api maana, ko ke teuteu maia. Mau kore ake awhena ke hanga tāpekina makeheange ai ui tō, whea vea hafoka, ko e kui, mo e whae. Ke lawa ke ne kei mau e peha mo ui lelei, ke hoko hoko atu no ngai whatungia, ko uhi, ke lawa ke mau fie fia. Toko ni mua ka te ki mau tōlu, ke lawa ke mau koe whanau, koe whangamopuna, ke whahoko mau ngai whatungia, ke mau whetoko ni aki, pa lawa ke whotu mau e mau ngai whamoni e onga lelei, lawa ke mau ngāu e whataha, ke una langa ko pui anga, ko uhi, koe whakaamui ai tamai ko ini. Mau tangi mo kore ki awhana ke tāpekina nge ai ngai whamiri ko tote ngai whitu keke. Ke nau mau ai peha ngai tāpuaki o whatatau ko whinangalo. Palawa ke hoko hoko te ngai ngāue, o klawa ke mau whahoko, ka tau tau te whito ke ngai ngāue mo mau fua i he ongo lelei. Mau tangi mo kore ki awhana ke tāpekina ngai mau palau whita, kau taki o siasi, me palau whita o mai ke mau kau taki palau ki whanua. Ka behefo ke pisope, o e wotini, mono kau taki, ke lawa ke nau ta taki te tonu, a ke mau tolu. Mau kore whamore mori ke awhana, ko i ka ngai tonu no, ka hifo mua ho lau maarie o nofu ia, i he mau polo kalama wha osi ko eni, ke lawa ke mau whahoko te tonu o whatatau mo whinangalo, ka behefo ke ngai whotu utu u lawa ke whahoko, ko lotu i o ko mau whahoko e loto ofa moni ke awhana, pe he wafisisu kalais. Amen. Wata e whamalo ki e hiwa, whama e lot, whabofa na lawa ke tau whanongoa ne whawhi mai e laumari ke tau whatangan. O whatatau pe mo e asenita pe koe polokalama o e pongpongini, ka hiri pe ni te tau whanongo, pe ia mea me reoni au COVID ne whakahoko atu, a historia o e pekia. Ka hiri a mereoni te tau whanongo ki haongo ki a whakamooni e whakahoko atuia e pension whakai
Takahiri a pension whakai te tau whaoko. E whaoko rewa e polisi na whoka. O e taha o e whoka o e pekia. Harea a te tauto. Kahiri o ia tauto loko atu. Good morning, brothers and sisters, family and friends. So grateful for this opportunity to stand up and read my dad's eulogy. And it is an honor for me to share with you about his life. And I'm going to read it in Tongan. Ko mai ka lātu hawhoka, ko whohaia o sione hawhoka o whakakai hapai. Pea mo sio ka pesi ala tini hawhoka o whaleloa hapai. Na whaelei a maika he aha woa e peleli tahi watou wha I whaleloa hapai. Ko pekia na I tupu hake he whanau e toko fitu. Aia koe lai taha, ko Paula Funaki hawhoka, Soelu Pulu hawhoka, Meleoni hawhoka, aia uwhatahingoa I au ki ai, ko nau pekia ko toa. Pea hoko ai ai pekia, mai ka lātu hawhoka. Inoke hawhoka, nofo soleiki, o kone kei mo ui, Sele maia hawhoka, kone pekia. Pea mo whinau se lumapa, ko hono tofe fine pega e taha, o ko kei mo ui, ku nofo I soleiki. Ne tupu hake e pekia, mo ohia, pe I whaleloa hapai. Pena ne baptaiso I ene tauhiwa, ke siasu siklaiso I ka maloni na au ki mwini. E aho ni mama astai ma whawha. Pea hiu whakinima I pe e aho katau. Na e tupu hake pe mauta mai, o ako, I apilau tohi pule anga I whaleloa hapai. Pea I e tahiwa ni manoa, na e hiki mai ai e piki a ki tonga tapu. O nofo I toko mololo, I e api ane ankolo, ko tupou leo kawa. Ka uhinga na hiki mai ai ki tonga tapu, ke hoko atu ene ako whakaata mai. Pena e huai ki api ako maalunga ko ria hona. Nā nei kuna ia ene ako whakaata mai, me api ako ria hona, pena ne hoko atu ai, o hoko ko whai ako e ngai api ako pureanga, I tonga tapu, pea hoko atu ai ki niwa toku tapu. Pea hili ana ne to e whoki mai ki toko mololo, pena e whakanofo ia ki e lakanga ka mātua I ahua wha e pele tahi wāno noa. E elta te vita kite kei aho. Pea I e tau tatau pe, na e maria e pekia mai ka lātu hawhoka. Pea mohono whaanga, ko kesaia whea mea lātu o wheretoa babau I atahiwa Septemba. Na whanau I mai ai hona o whiwhine lai taha I e tahiwa noa aia ko ni taha whoka tui pulo. Pea ose mai na si I mei ai na iwi ki naua ki na alo ngau e whiwhikau ki pele hake. Pea na hiki mei ai ki lape baba o whanau I ai hona o whiwhine whikaua kolo saline hawhoka whakai I e tahiwa no wha. Na ose na ngā whiwhikau na hiki ai ki wheletoa baba o whanau I ai ahana o whiwhine whikatolu seini fisikotone hawhoka whiwale aki I e tahiwa no nima. Pea na hiki whanua mai ai pe o nofo sitiseni I toko mololo.
I he tāhiwa o no. Nei anga o whange hona toko oa ko kele piwalu. Ke whakaata ko ngā hono api kolo. Pea mo api uta. Ke nofu mo uiai. Ho mau ki whamiri. O a mai ki ahoni. Nā whakanofu e peki a koe whiti ngō furu. E ātao no me mana. Tahiwa no hiwa. E Elder Lee Greg Richards. Pea hoko atoa e ki hono whakanofu. Ko taula e kula. E ahua taha o tiulai. Tahiwa whiti taha. E Elder John H. Groberg. Lolo tonga e nofo e peki a I toko mololo. Mohono o whaanga. Nā na whanau I aia toko whitu. Aia ko Paulo Funaki Hafoka. Viva Lois Hafoka. Sonatane Haitoni Hafoka. Bruce Spencer Hafoka. Meleoni Ahakovi. Uraku Fuakawa Hafoka. Laikona Hafoka. Pena iai mo na whanau ohi e toko waru. Aia ko Melefisi Hone Folau. Tau fa waslaa, Maloni waslaa, Kitione waslaa, Alifeleti waslaa, Tevita Makolo waslaa, Mele latai latu, Mopoiti latu. Na ngawe ai pekia I taula, ka tāna kia tatongi ke folau mon ki family, ke sila I te pale inu sila. Pa I ti se mau tahiwa fitu ni ma, na folau mai ai, na wharata e pō mātua, mo whānau e toko waru. Pea ko au nau kei pēpē mahina toru e taimi ko ia. Na mausila e ki taimi mo I tāniti I e te pāre Hamilton I Nusila. E aha tahaua o tisema tahiwa whitlima. I e mawhoki mai na e whanau ia I whikahiwa. A ia ko e uraku whoha ia o e whakawa. Pena e ui ai ko uraku whakawa. Hono hingoa. Pea ko e mausi isi taha, aia ko whika hongo fulu, ko vai ko nā whoka. Nai ka mata ngāwe a maika I ngāwe anga o se asi, pe ko lia hona high school. Nai hoko ko tau whare mohe, pea ni hoko atu ki he ngāwe I whare kai o e ako, I e tau lahi. O a umai ki tahiwa walwha, nā le retire lewa mehe ni ngāwe anga, he ngāwe o se asi ka ne wholau mai pia molosaline la kai ha whoka whakai kono ofe whiniwhika wā I Novema tahiwa walwha ke ngāwe I Australia ki tokoni ki family. I e hili atu pēha tau si ne si extenia I pekia pia mālo pē ne toi ma ai mo ui hili ne tokota halau mahina. Ne iku ai pē o mau ne whainga maari e ai peki a ke ne nofu whanua I Australiani. Pena ne whaile lewa ai pepa e whae e whamili, pa me konga lahi whanau, o nau hiki whanua mai mei tonga ki Australia, he tahiwa hiwa tolu. Nai hoko e peki a ke tō tahanga au e o au he te mpare Australia, ia tau lahi. Pena ne fuwhewhia au pito, ke ne alu I taimi ko toa pē ki te pare, he nane mo ui aki. Nai ui ia ke ngahi lakanga o se asi I tau lahi. Pena e whakanofo ko I pisope I e woti tonga Clentening Ward I ahua nima o me tahiwe wa whetu, te unga pa mo tau e whetu. Leongo e le ngahi whatongia ko toa pe I e ngongo le lei. Ka kohono tale ni tina e manako ai, toko taha koe ni koe musika. Na toko ni e peki a ki hono ako I ngā hiwa, me ngahi kuaia I e kolo, uoti, me steiki, he koe mea na ne manako ki ai. Na I loa e peki a ko tangata na yanga le lei, mo ulunga anu whaka apa apa, I e wheitu ko toa pe. O ta tau pe I ngawe anga, siasi, mo e whanua.
Ka iai hanga au e o angi ki ai, ko paupe ke le whakakakato ke lama. Ta toki foki ki api o ta taupe se a si mai ngā weanga. E awa whito te sema, ua noa ua taha, ne ta tau mai ai. Ai ta mai ofa koe ni, ta ne tari ai ui maoni oni ai e ki, ke le foki angi. Folawa te, te talawa ma ofa, ke whaamiri mo maheni, kua mo aki hiki atu. Aroa mo e ofa, lahi atu. Me he wito o. Mo e whanau, mo e whangamoko puna, mo e whamili ono kotoa. We love you, Dad. Thank you for being a good patriarch to our family. You are a man of God. You are a man of faith. You are a man of obedience. You are a man of sacrifice. And we know how much you love our mom. Even now, Mom is still asking about you. I know family can be together forever. Your legacy will live with us for the rest of our lives. Till we meet again, Dad. Ofado. Good day, everyone. Just changed to the program. My name is actually Joshua Whakai Siwa. I'm the son of Losalina Whakai, daughter of Maikala Tuha Whaka. Grateful for all those who are joining and being here in celebrating the life of a wonderful and powerful man in our lives, especially to those who are joining us through live stream across the borders. Don't want to share too much, as we've been mentioned before. Ba always liked the short and sweet. Whenever we asked him to make a speech at a birthday or a function, Ba will always just say, "O whalahi atu, ko ia pē." But I'll share a story. When I was a young missionary, when I left on my mission, I went to the Missionary Training Centre in Provo. Now, being away from home is not the easiest. And I remember I was at the cafeteria and, you know, you're always going to feel homesick or alone. But I remember being at the cafeteria and there was this middle-aged woman. She was probably about my mother's age. And she asked me, "What is your name?" And I said, "Ora Whakai." It said, "Parents." And I said, "Mana Losaline." And I said, "Oh, Hafoka." And she mentioned Maika. And I said, "Yes." He said, "The man who used to work at the canteen in Lihona?" And I said, "Oh, yes." And she said, "Wait here." She went out the back and she came back with a platter full of food, Tongan food. Lu, manioke, ufi, all the goodies that you can think of. And I said, "Thank you very much. Why are you doing this to me?" She said, "I remember your grandpa. And whenever her or anyone else who didn't have money, he'll always give them food and other things, and he'll pay for it to help these kids." When I read in the Book of Mormon, I love reading about King Benjamin, a prophet, and he reminds me of my grandpa so much. And when we talk about King Benjamin, I always think of my grandpa because it was always about love and service. And I thank my grandpa for
for always making sure we're being looked after, no matter where we are, across the waters, land, by sea, or anywhere. And that's the power and the influence that my grandpa had, that even people that I never even thought I met or I come across, that was able to influence someone to help other people. I'll just say a scripture found in Mosiah chapter 4, and it's about King Benjamin addressing the people, how we should help others in our lives, or especially service. Just bear with me, it's just loading up. Apologies, it's not loading up, but I'll just finish up my testimony that I know that this church is true, and I know that families are together forever, and like we said before, Grandpa, this is not goodbye, this is farewell, and we'll see you soon. I know that our dear prophet, President Russell M. Nelson, is our prophet today, and I leave this in the name of Jesus Christ, amen. Kore te o whanga ngahi tākawa ko tā pēko sano hawhaki ake ni moani. Kai ata mo koe whangamari e koe ni ke whakakatoa te pōkalangarea. Whakaaki ta moe tamai ofa koe ni. Ko tupeha whapapa ki he sinawai ki ai pekia koe ku tamai. Kai pehe hoki ki he hono whaanga, koe ko whae, kai pehe hoki ki he whanatokoua, koe tu whawhine, ulawa ki mau i henu whatahe a honi, koe no whake he kakua osi, o he tamai ofa koe ni ko mai ka hawhaka. Lahe ngahi manatumeri ki hoko ki e sino e pekia, ka koe ui koe taimi te utoto pea ngahi mea mauinga, ke lawa ke whaosa ke e tapo kalama o e pompom koe ni. Koe tamai koe ni, malo koe au pe he whanau o si taha e ku taimi tamai koe ni. Hange koe historia e tamai koe ni, ne whelau lau ne moui, ne hau ke whonoan, pe hei konga e whaameri. Pe taingi na e whokia ngai e tamai ko ni, ko tui peo e tisema ta hiwa hiwawa. I he tau te tau peo e tisema ko ta uia na u aroa tuai ki he maa e ngawe whikau. Hiwawa ki hiwa wha, o osimai, hiwa no pe ko mai. Ko taimia na mawahe ai mi api. Koe ki hatai whiunga ka mai tamai koe ni. Ka nei mea mauinga na u manatui pia wako he tamai koe ni, kei kai peke ngāma he kumu oi, uroa ki, nei hana pe uru ngāma he tamai koe ni, pia mwane ofa, kini o mai e mea mauinga di mato e whanau,
ke mau i loi o mo ui ai tau tamai he mani e pe no alo pa si su pa si ko no wa ne mau e tamai ko ni ofa ai ofa fa kala si ko tamai ko ni i ne ofa i o tua na lawa i ke ne ofa i he mafa e tahanga tau pa i ne ofa e mafa e nei kai ki toi ke ai si taha o ke lai taha e ne ofa mga tōnga pe ne ofa i he o tua po manatu le rei pe he taime nai ke hua whatongia i a tata i ki e hoko koe pi sope he wot koe ni he taime nai ke le rea wot tonga me kau e tangata koe ni i he tō taha na e ne ofa i he kanalotu pe au ilo pe he taha potoa pe a ne hoko ko e sipi ki he tauhi koe ni nea mai taimi no na whio he me tamai koe ni ka na e aunga mau pe ahano ono leo ka mua ne ako naki ke te au ka pehe whoki ke toena o e whamiri. O ko roto ke o salute ke tamai koe ni e ku ilo whakapau. I he wā o tamai koe ni pa mua ne tamai o ki he wani na e whaitu tonu pena e tui ki ai, pena e whalala e tamai koe ni ki whai no hino, ai ne tamai ki he wani, mga tuungai e ne hoko ko tamai rei pa mo tamai ofa, e te ki mga tolu koe whanau. O ko tō mai harea na whakahoko o ta holani koe whenesi na ne toi posi, koe ta mua rea koe ni o pehe koe koloa le rei taha. Koe koloa le rei taha na tuku he tamai koe ni, o hange koe malanga na whahoko o ta holani na ni pehe. O ki kai ke whie mau he o tua, aha ko taimi, to kai ke whie mau he o tua a o tage niti. E kai ke whie mau he o tua a eko paanga. Koe mea pe tāna e whie mau he o tua. Ko hoko sino. Ke u hoko ko a kono mooni. O tau e koe sukaisi. Koe kolore rei taha e ne tuku e tamai koe ni. He na ne whaki ano iwi. Na ne whaki e mea ko tau pēna ni mao. Ke to koina na lana e purana e ki e mamani koe ni. I he waha taimi koe ni e whakatangata mo e lahi e mahaki. O hange koe ia na e mau he tangata e ki. I he whakaikoiko e mo ui e tamai koe ni. Koe rea. He kai ngalo ia. E te mau tolu koe whanau. Koe rea whao sina tuku he tamai koe ni. Pei kai ngaro ia te mato. E pēr ma he tamai koe ni. O ko ua whatu. Ko hea tupu hea na tuku he tamai koe ni. Kene whanau. Whakawa sea ki e ko i ki rea ai whikau maho ina nei tuku he o tua. Koe whikau maho ina taha i he mamani koe ni. Ki tau ofa he o tua o tōna wahi ana mea i he mamani koe ni. Kutui nei whakakato he tamai koe ni a e ni ofa.
He nā te whakapua mua e o tua, e he mea kutua pe. Ki mua. Pai o te ki ofa, ke no kaunga api, ai ako ki mautolo ia. O ko mawanga pe ue mautamai a ke teti. Talo e mautupu, o te heke maui e tamai koe ni, a ke anu hi mua koe maika. O ko salote, ke tamai ofa koe ni e hon. O ko hong, ka te mautolo, aho fōtunga, aho ngā ue, ka tau te whito ki ho whiro lau. He nā ki hoko, koe tau i sipi. Pēha ke toi hoko, koe mauanga tokoni, whakarau maari, whatua sino. Kia ngai foha, ta ngai whiwhini, o maulawi ai. O whanau. O whalahi ai ke ni koe. Whalaua, ka mau hoko atu e ako naki. Paka ngahi ngā ui o tau pē, nā ke whahoko. O lawa i ke mau mui mui ai, ke mau hoko. Ko hata mai, pēr mau whae, lei. E ko mani. Ko whamoni, ko sisu ko karaisi ia, pa kono whinangaro eni, ki ne ui e tamai ofa ko eni, ki a wheitu malu, te wheitu, o toi whiwhiangi, i a toi mama, ka koe te tari anga o ngai lamari e wafa o sisu karaisi. Amen. O atua e whakamalo ka te nau tōru ka tāpen, nau kau i he oloaki konga o e tau polkalama i he pongpongini. Pea ko hange ko e tau asenita, o kuia i ha hini tūlata. Ka ko i ngā ko e api api ai taimi. O whiema wai ki a peki a ki malae. E kai whakahoko atui. Ka te tau hiwa toku i he himi te au tau hiwa lau eni koe tawhi. Ka tau whakawhi i a maika whakai. Kene whakahoko ai tau la tuku. E toku mo te au ke u whakaosi atu. Ai polkalama. Whakamā vai, pia moe, tamai o whakon. Pe ko hongo i moen. Loto maulau. E ngoi malu ia i apa. Ke hoko e whakawhonga. Me stege ki, me presidente stege ki. President Bishop ka maa nō tōni. Pehege Bishop. E woti. Bishop whonga hoi. Pamanau popoaki. Kau ngā mamahi moi ofa. Ki e ui tau. Kau mai whanau. Ka pehe. Ke ta mai o whina hoi. Tuku mua ke ata, yang fua. Mai matuani, e bodi. Ai rea utaka. Au e ke whekau. Kau tu au kusino. E koe kuta mai ni e whanu.
Ka ne ongo ia. Te utongi tope. E kua hopi. Ke tau ala pe mafua. Ke tala i u whatongia. Whakatau i lau. Whatongia lau maari. Whatongia whakatau. Ke ta mai ko. Te ku hoko ko fuha i fuha. Ke ta mai ko in. Ta kuako hanga mea la lahi e ua. Ko toi o kone whalote a ngai manat me li. Ma ngai toonga mo ui ko toa pe. Ai ta mai ko in. Olo ati. Nā ne ako. Mau pe kene whainga kene poto. Nā mahino ki e te au e whiwhi pe mai tangata koe ni. Nā ne poto e ngau e whatufunga. Nā ne hoko. Kua tangata nai manako ki e musika. Ka nā e hiri o e ne whainga kene mau ai poto u wha atua. I e wha hengi e ne kei mau e mālohi. Whaisino, na ne ngāu e te mpare. Sydney, Australia, na ne taripasi. I e hengi. O ne alu le lue, alu pasi ka me hengi ki Manfrot. He kai he le lue. Whanonga ki Palamata, whetongi ai. O alu i Karing 40. Ako ne apu ki le lue Karing 40. Na ne lue. Ke ne apu ki taimi. Ne whima ke ne iai i te mpari. Ko no ua mea whiohi, nā kuako. E whiohi pe mai tamai honi. Nā ne whinga mau pege tauhi a ono wā. Pe mai tokotaka katope. E nā whiohi whawhamiri pe mo no hoa o whaanga. Nei kai. Ke lawe i loa ki I miniti. I ene mo ui. Nā ne whakahoko ai hanga hei rea. Ke ne tukuhifu ai hana ho whanga. Kua tangata ana ne whakapapa. Agia ne mari. Pe ku meri. Pe ku kona. E ngahi me. E whetawlaki pe moi e na whawhamiri. Ka ne tari pe I loto lere. Ki hono hoa. Ki ne whanga. Pa ki hono ngai kaunga mea. Pa I toko taha kotope. O kuni hanga I o mai ki te au. I pongpoin. I olunganga ko ni. A rea mai whakahoko he eki. Mo whima, ai pure anga o elangi, me ko mo ui tangata, ko mo ofa ki te au, ko mo otua, e ko noua ki hei, ke mo ofa, ke mo kaunga api. Io, ko ulunganga ia, ne mao he tamaikon. Ko whehu I, ki te koe pe mo au, o ta kei mo ui. Ta moi nai, te talawa nai. Ke ta moi. Ke tonga moi, ke ta mai wani. Nani hoko. Ko ta mai o wheina I family. Nani hoko, ko kaunga me a mamai. Ki ono ngahi mai ni. Ko nai hiri o, ai ni hoko, ko sewa niti ai o tua.
Kone te tau mai, ko lawa i e tau lelei, mai whakapui. Ia mo oni, a rea somone. Ko i tangata whakunga ue, o ko moi rie pe, o ko mei rie pe ane mai. Io, o ko i kai kane mate, ka kone mo ui pe ia. Kone tari hano ui, pa mihi eiki, whatatau ba mo i tari na whakahoko e Samuela. Ta mai he wani, ko au inu, whai mai hao whikau. Ko ku whamo ni ia, i wafa sisu kaisi. Amen. Our Father in heaven, come before thee, give thankful and gratitude for the service that we're able to have today. Blessed to feel the love. Please help us continue our day by laying our grandpa to rest. Bless our grandma with the strength to help her continue the journey.
We're grateful for everything that you do for us, and we say this in the name of Jesus Christ. Amen.